Wacha anika. Ayombogo anika. Aya nyaboki. Obete sakani kinkia mata lingonge chike. By the way, ogora na kyoriga. Eh? Tiaba kuire. Iki. Chiachire ruchima ate. Iki ekyo kwani? Noche gisikiri mbogo twale ngena kirokyo. Ehe. Mora gisikiri bono. Noche ntwakora obitinere no chicho biti twarakora. Gisikiri naire kuru. Mura na mwanga moisonde. Noche bintu ngokora ali social media. Gisikiri naire kuru gente binga nyaboki nitakuanika. Egesikiri ngaige kora gekurugete benga ngebwate ti screenshot kitanianika gakike muntu ngaingo chaka nchembwate ti follower nchembwate abantu bakombwate kago chaka kurike ngaingo chane nira ngaingo etagaki akinya boko bande gaki igobono ko chando byanka yori omo chando norori okogosana nere okomwanga osokwaneke kogosana nkuri mana okwaneke bakingo cyaranga nekire abantu bakigukumira boke nabari gaki muntu akwanekera ni tianga korebe yakokwaneke what do you mean ndagenda gore chipei fresh nekire yani stress yendi to nokoragira nindagerte rea ndetore ngokowatane abagate nenyamore okwe yambwate no ngokobwatere ngokobwatere zenjo nasini nokoragira na inkuchaka tiwanda gotebe nchibuna ndinga omuntu nantenkonga nikira nakonga nikira niki unese nje bano kwengo bote kwa followers ngote ngwengo sha gukumi ayinkuira igobone ngetige cyane te followers babo nkibaho kwana talibo nyabo kitiganda bote ometege ntabantu skabare kwase kero manyekane te munaye bano manyekane te go what followers omuntu haboteka batina naki oyo ginko mokuneri bano natanga tina naki ba ngukwanikira ari boy amatena ki sawa turodiane wasina kingengerati bana yona ngarati mu muira dana okoba ya followers okoba ya chinga yo mama sadio bugima bwa gese ya followers munana ki ngochiore kwanikero abantu bali bale skali batabwa followers ayo what followers no yo tabwa followers ayo not binadamu atali binadamu ota binadamu na binadamu asekyo ko wera una igwa tubona tutora bugima tubona tugotika mundu kimaene mara watali kwa mara yani kiru batagwa followers na abachali mbona wewe uchali kwani atari mwanya abantu goto bwana tere mwanya abantu nabwate chinudi cye nabwate chinudi cye ego chingali ate bana kwanikira ni chinudi cya na mutumira kanudi getegale ngasa romantic modera naki anikera tigango tere unanche yani abantu abange unyamna bameze nchongwa to following bali bakega nakosa no muntu abantu basini ke muntu nitakuanika hata sivyo mwingine anakutukana mwingine anakuambia unipe pesa mwingine anakuambia yani bana huyo ndogo tabinda tuko kokora sijui tunataka kupeleka bedroom mwingine anataka kukua yani ni kama yani mondao kana ki ayogata following gosayo manyekane take yo wakano bonto bobere bota abantu bakumanyire obwenda yani it is like wakalisuri tuwele tuokora gento bantu bako wakasurio obwa to muntu iskali bono ngoche na benda ko genda gusina hoteli bosongo gali ochikoliko sine mix ya 7 muntu bagocha ke muntu no koni tubasa oli ne matatu nyamoke ne matatu ali ngoni kani mwanya bantu Ese njore sere bono abantu oli ne tichopa kuragira intakoni okoberesa okorusi onye timwati tigaminyo bogima bwana unanti wano no chibona nacha ko ni ebintu gali nacha cyanga kijya okoni cyanga gali omuntu ochire gali twakwana nere gosena ki oire yanga gatete kwera ni bla 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 bogo chapo bode omuntu bana nitakuanika anika inkeroro bana for example nchini mbwate duka yoko nchia taliyo muntu naro bwasyanga gali yoko kwara nchini manyekante tamanyekante oliara kokosera abosema kose no teko matibuta mwanika kayuko unamwanika wapi bana ora amateka advantage senjo chema yekanete yoro ya kuanika anika
Anika, in fact anika. Sasa umenipatia mfano. Ukiona huko na nudi ya Nyaboke, anika. Ukiona Nyaboke sikia ameajibu message yako, anika. Kwa sababu sasa bantu mbalenga ngocha na tumanya bantu matokalenga tukona ati message 200 lituko. Bonse batake to naande njoma iti ngoko nande gasi. Nimwate family. No bate family. Lazima ndugere family, lazima nchendera abana bane kyangu. Message 200. Lota kwa ocho message yote isikane koko irora studio. Bana balenga otaketendikire anika. Okore video because osota omomura. Kwa seke yani ke konga pe omomura oko text ko katia. Kwa roi. Labda kwa mate tinko nyara. Usinyuka toyane. Postirie video. Chota bali sana na ujinga sana. Anakuanga na maringo. Ukuminga tutanya komera. Kwana wachikoliga ile profile kwani wala doli. Au text kio kama hivi na wana wao ndio kukuangalia kembi. Kama nimekukemba anika. Kemba ni kiambu. Ndio hiyo. Mimi ndo nakemba. I am the only kemba is. I am the kemba is. So what is your price? In fact anika. Anya watu wachinga kwa kwa wewe kitu wale chipeni. Ono chibegi chetu ma. Chibegi chetu. Ono wakati na nani kwa matei. Hello. Niko na begi ya Juma. Kujia begi ya Juma. Anika. Akiwa nsemi enda anika. Wewe kunya wako semi. Wewe ndio unombe usombe ke payroll. Lazima ni kwa payroll. Nakusema chini bila mtieni. Unapata kwani iko nini? Iko nini? Wanakustress, wanakutreat. Ndio mnacheka. Agaisi kama tunataka kukeira na leseni nchoma bwana. Wacha anika. Ayo bago anika. Iko nini? Akondoko. Satani ya mama. Wewe ndio post hivi cha. Nanyoro montanda amete. Mchini changaramu. Yara kuro maritos. Obe, anyandri ngosie kurukanga ya. Esegecho kwangwane tekanga gokoira nile. Obe, gusoma ndoko inbox kimtaki niko na sida nisaidie 500. Umefanya uko bundles ya una ndio uweke hiyo picha yako hapo. Picha yako. Sasa mwingine mimi chusi aliniambia rasimu utanitumia 20,000 nitoa video 20,000. Kali natoa 20,000 sinyapokea ameomoka. Iga 1 2 3 nikanyamaza akaniambia si nimekwambia nitumie 20,000. Elina onda alingwa kikelele Facebook mko matevi kwa Kenya woke chai na namba ya angarao ndio wewe tabakana watoto wa talent. My friend Anika kwenda kabisa mwachile wewe sisi ni wanadamu nimeanza kuona wanafikiri kama Juma ni kama sisi Majuma sisi ni binadamu na sikuacha kulisa mtoto ya mtu niko na watoto yangu na lisa yangu ile nimesaa sieni kulisa mtoto ya mtu point yani naomba mama Nyaboke natumwa 50 100 20 100 mwingine ananiambia nataka 20,000 na roho chile yani kwa sababu unachulikana ungekuwa uchulikani angekutolea wapi next time uko post yake ntoka okurama akondama because utamutomete so kalike Juma ni na anika kabisa tunangoja hiyo mwaniko kire kuna mwaniko na mwaniki na mwanikwachi so mimi ni mwanikwachi wewe ni mwaniki tigabane kire tumwanya abantu tafatali swali watogo bumwaneli we are breathing under the same breath same breathing we are in the same breathing environment one ne chonko ndole kwenda kalinga Nyaboke kama na manya kana ka celebrity kacho echomba kangende na ndelisa ngokunde na ndelisa karanga tumia ndecho buno kutumia Okurara netali chumane tali robotini. Kwa hivyo ukitaka kuanika anika. Kwa robo aye. Obese mori gange chiorio matali bona chakiri no mwaniko go nata obate ndema. Obese ko yugange chisana. Ngoma te yangu rodrai. Oma gutumia gento kerikyo go polisi yo katali gutumia gichanu. Kwale kumoge chanu. Kesine ngwaka. Kerikyo rodrai. Wote 40 onye gwaka na 40 kerikyo gutumie gichanu 70. Na yote kiko baigo. Mwaniko uendere. Wacha niambie ombogo anianike. Mwambie wacha nimwambie anianike. Radio mama.